Haleluya. Ara matorero yabayeho kera, ikiwa kanisa zilizokuwepo yabayeho mu bihe, zilikuwepo katika nyakati, imvugo ziliho none ndimi za wamesikiza, ariko none ndagaragaza kubaza, lakini leo atauliza. Ndama mpera kubaza, ataanzia kuuliza au muhagarikizi yasomye mahali ambapo kiongozi wa ibada amesoma. Ni nagara hagati ngiye kurangiza inyigisho zaje, hata kienda kumalizia ndabaza kugira ngo numve niba abantu bankurikiye, hata tauliza ili asikie kwa watu wamefuata. Ndasubiza icyo yumvise, na tena mtu anajibu lila mashia. Iyo subije tutumvise, ukijibu lila ujazungumzie juu ya nyakati. Amen. Amen. Umutima urambwira ngo roho kamwambia ganire hejuru y'imbaraga ziri, azungumzie juu ya nguvu za nyakati. Tena nyakati muraza kumva neza ibihuko bizabime, mutasikia vyema nyakati zilizo. Ndashima Imana kuko tuboneye uyu mwanya. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu. Imana abikoze ni yabicu. Mungu aliyetenda hayo apewe sifa. Kigira kabiri reka mbanze niyaturire neza. Mara tena wacha jitabirie vyema. Jewe ndumu evangeliste warasengewe hano. Harao nasengewe. Kuna mahali ambapo wameombewa kwa uevangelist. Abantu batari bari. Mahali ambapo watu hawakuwa. Ayo makuru ndafite mu mutima. Habari hiyo anayo rohoni mwake. Igihe kizagera, wakati utafika, mvuga ubutumwa au hubiri neno. Kubera rero ko arukomeze muri uwo mwanya, kwa kuwa ndivyo alivyo kwa wakati huo, ndakora ikintu canje cyose mbaza. Atafanya jambo akiuliza. Uwo mbaza ndama mpagarika microphone asubize. Yule ambaye atauliza atasimamisha microphone kumva ijambo ry'Imana amuulize. Hari abantu bamuzubana baza mu rusengero bakicara. Kuna watu wanakuja kwenye ibada na kuketi, bagatanga amen bakama bahaguruka bagataha. Wanasema amina wanatoka wanaenda. Nta kintu na kimwe bigeze bumva pe. Hakuna hata neno moja wamesikiza. Ariko none ndagaragaza kubaza. Lakini leo atauliza. Ndama mpera kubaza, ataanzia kuuliza au muhagarikizi yasomye mahali ambapo kiongozi wa ibada amesoma. Ni nagara hagati ngiye kurangiza inyigisho zaje, hata kienda kumalizia ndabaza kugira ngo numve niba abantu bankurikiye, hata tauliza ili asikie kwa watu wamefuata. Ndasubiza icyo yumvise, na tena mtu anajibu lila mashia. Iyo subije tutumvise, ukijibu lila hujasikia, tuba umvise au hujasikia. Siko bimeze, ndivyo ilivyo. Ngiye kubaza mu muhagarikizi yasomye, atauliza mahali ambapo kiongozi wa ibada amesoma. Ope umuhagarikizi yasomye. Imana igweze umugisha. Mungu akubariki. Umuhagarikizi yasomye muri Luka. Kiongozi wa ibada amesoma katika kitabu cha Luka mtakatifu. Jori kangahe? 16 15. Imana igweze umugisha. Mungu akubariki. Ndanyuwe no kuri kangahe? Mstari wa ngapi? 17. Barikiwe sana. Barikiwa sana. Reka tuje mu ijambo. Wacha tuingie katika neno. Ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Na wakaribisha katika neno la Mungu. Imana mujuru wampera umugisha. Mungu wa mbingu awabariki. Izo bigaragaye kuko nenja kubabaza aho nabwirije. Hilo limeonyesha kwamba nikiwaambia pale ambapo nimehubiri, muraza kunsubiza neza, mutaweza kunijibu vyema. Amakuru mfite, habari ninayo, bakimbwira ngo nzaganira ijambo ry'Imana, walipomwambia kwamba atazungumza neno la Mungu, kulikuja habari nyingi, haza amasije menshi, kukaja topic mingi, haza ibitaramo byinshi nagiye ntara, kukaja maibada mengi ambayo kusanyika, akaweza kukompea, ngerageza kugira ngo ndebe ko nobona icyo Imana ishaka, akalinganisha ili aone kile Mungu anataka. Ndavuga ngo sinzovuge hejuru yo kwizera, akasema je nizungumzie juu ya imani, numva umutima uranze, roho ikakataa. Ndavuga ngo sinzovuge hejuru yo kwihangana, akasema je niwaambie juu ya uvumilivu, nano umutima uranze, akasikia roho imekataa. Ndavuga ngo sinzoganire hejuru y'iki, akasema je nizungumzie juu ya nini, nano numva ko ijambo ritaraza muri njye, akasikia kwamba neno lijamjia bado, ariko kwicara hano, lakini alipoketi ijambo ry'Imana riratibuka, neno la Mungu likamjia. Umutima urambwira ngo roho ikamwambia nganire hejuru y'ibihe, azungumzie juu ya nyakati. Amen. Amen. Umutima urambwira ngo roho ikamwambia nganire hejuru y'imbaraga ziri, azungumzie juu ya nguvu za nyakati. Tena nyakati, muraza kumva neza ibihuko bizabime, mutasikia vyema nyakati zilizo, kandi ibihuko bizabiza, na tena nyakati zinavyokuja, wakati wote zikikuja zinakuja na nguvu. Ikiwa nyakati mbaya zinazo nguvu, hata nyakati nzuri zinazo nguvu. Roho kaniambia atazungumzia juu ya nguvu za nyakati. Tuinulie Mungu mikono.
Ara matorero dufite ubunyene. Ikiwa makanisa tunayo, turaza kwasanga mu bihe. Tutapata kwenye nyakati. Ara matorero yabayeho kera. Ikiwa kanisa zilizokuwepo, yabayeho mu bihe. Zilikuwepo katika nyakati. Imvugo ziliho none. Ndimi ambazo ziko. Turazisanga mu bihe byano. Tutazipata kwa nyakati za leo. Imvugo tuhaye tuvuga. Ndimi tunazozungumza. Uraza gusanga zitandukanye nibwo twavugaga kera. Tutapata ni tofauti na zile tulizungumza zamani. Munikiriza amen. Semeni amina. Abantu banjije kera, wale ambao walituanzilishia batandukanye nabo dufite ubu, ni tofauti na tulio nao wakati muramwe ngo ngani hejuru imbaraga akasikia wakati roho imemwambia zungumze nguvu za nyakati, uraza kubyisangamo neza ambao tutajipata ndani. Amatorero y'ubu nyine, kanisa za kisasa nayo kubembeleza, ni kanisa za kubembeleza, nayo sensibilization, ni za kubembeleza. Ni muze tuje mu ikanisa, joni tuende kanisani. Ariko amatorero ya kera, lakini kanisa za zamani, Imana yagukoragaho, Mungu alikuwa anakugusa, Imana ikaguhamagara, Mungu anakuita, ikakubira hejuru umuhamagaro wawe, inakuzungumzia juu ya wito wako, unajipata kanisani. Yo, haleluya, haleluya. Amakuru y'ijuru, habari ya mbingu. Murambure za Biblia, tufungue Biblia. Murambure za Biblia dusome ijambo ry'Imana. Tufungue Biblia tusome neno la Mungu. Pastor nadufashe gusoma. Pastor atasaidia kusoma. Oze dufashe gusoma. Nitumara twumva aya makuru, alafu tusikize habari hizo. Igitabo cy'umubwiriza bafite za Biblia. Kitabu cha Mhubiri kwa walio na Biblia. Mubwiriza. Kitabu ni cha Mhubiri. 3 no kuri 1. 3 mstari wa kwanza. Ageze kuri 6. Paka mstari wa 6. Agende gahoro kugira ngo wumve. Enda pole pole ili tusikie. Nushaka wicare. Hata kitaka asome kama meketi. Igitabo cy'umubwiriza. Kitabu cha Mhubiri ni 3, turahera ku murongo wa mbere. 3 tuanzie mstari wa kwanza tugeze ku murongo wa 6 paka 6. Biblia iravuze ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyaco. Biblia iravuze ngo igihe cyose, ikintu cyose kibaho. Ikintu cyose kibaho. Kila jambo ambalo liko kigenerwa igihe cyaco, lina majira yake. Kibari ikintu ni igihe cyaco. Ikiwa kitu kuna majira. Kibari umuntu ni igihe cyaco. Ikiwa mtu ana majira yake. Nukuvuga ngo ikintu cyose, ni kumaanisha kila kitu kigenerwa igihe cyaco, kinacho majira yake. Nicyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacu. Icyagambiriwe munsi y'ijuru na kilichokusudiwa chini ya mbingu gifite igihe cyaco, kinayo majira yake. Ikiri munsi y'ijuru, chochote chini ya mbingu gifite igihe cyaco, kinayo majira yake. Aha. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Wakati wa kuzaliwa, wakati wa kufa. Hari igihe cyo gutwara inda, wakati wa kuona ujauzito. Ukajana umwana amezi 9, unampeleka mtoto miezi 9. Ariko igihe cyagera akavuka. Lakini wakati ukifika unajifungua. Zamuri biganza. Inua mikono. Amen. Soma. Igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura. Abahinzi iyo baheba batekereza guhinga, wakulima wakifikiri kulima, haba igihe cyo gutera, kuna wakati wa kupanda, abantu bagatekereza kuzotera, watu wanafikiri kupanda, hakaba n'ikindi gihe cyo kurandura, hata kuna wakati wa kuvuna. Ico gihe naco Biblia irashemera ko kiba. Wakati huo pia Biblia inazungumzia na kubali. Azamuka ku musaraba, akora msalaba, kafanya kazi na muujiza. Kubera igihe cyari cyabzeme, kwa maana wakati ulikuwa kubali. Igihe cy'ibicumuro cyabayeho, wakati wa kufanya jambo kubwa, hata wakati wa kukombolewa. Ijambo ry'uyu munsi wa none, neno la leo, mugaragaza kwitwara mu bihe. Jaribuni kujibeba katika nyakati. Ibi bihe bifite imbaraga zikomeye. Nyakati hizi zinazo nguvu. Ibi bihe biragoye. Nyakati hizi ni ngumu. Nukuri kosa biragoye. Wakati huu ni ngumu. Biragoye. Ni nyakati ngumu. Ubu nyine tugeze mu bihe. Tumefika kwa nyakati. Twatwinginga abantu gukora umurimo w'Imana. Tunawasihi watu kutenda kazi ya Mungu. Twagenda mu wawe tukicara. Tunafika nyumbani kwako tunaketi. Tugusensibiliza. Tunakuomba. Zanga. Ikikataa. Tugahamagara ndetse n'umuryango. Hata tuleta familia. Nendeni mwende kumtembelea ndugu. Muangalie kama atatukubalia. Nyakati hizo tunazo. Tumefika kwa nyakati. Nyakati ngumu. Hallelujah. Hallelujah. Izo bihe tubirimo. Nyakati hizo tunazo.
kandi Biblia yavyemeye ko byose. Tena Biblia imekubali. Ni gute twakwitwara muri bigoye? Ni aje tunaweza jibeba katika nyakati hizi ngumu. Nabanje gutekereza ndavuga ngo reka mbwe juru yitore. Nimefikiria kuzungumzia juu ya kanisa. Ariko numvira iri jambo rifite imbaraga. Kana abantu bose bari mu bihe. Na tena wote wako katika nyakati. Uburi mu bihe by'ibyishimo. Unaweza kuwa katika nyakati za furaha. Izo ni ibza urimo. Hizo ni nyakati zako. Abandi bari mu bihe by'ububabare. Hata kuna wengine wako nyakati za abandi bari mu bihe by'ubukene. Kuna wengine wako umaskini. Abandi bizihiwe. Kuna wengine pia wote wapo. Abo bantu barahari. Wote wako. Hari amatora afite amakimbirane. Kunazo kanisa zinazo. Ayo matora arahari. Kanisa hizo zipo. Hari amatora afite sensibilisation. Kuna makanisa na ayo matora arahari. Yote yako. Harandi matora aragowe. Kunazo kanisa zingine ngumu. Izo bintu zose birahari. Zote ziko. Ariko ijambo ry'Imana. Lakini neno la Mungu. Kubera ko ari datugena ibihe. Kwa maana ni Mungu anaandaa miungu. Nuzozogera mu bihe by'ubukene. Ukifika nyakati za huzuni. Uzubyihanganira. Vumilia. Nugera mu bihe bigoye. Ukifika nyakati ngumu. Uzihanganira. Vumilia. Uririmbe yandirimba ivuga ngo uimbe ule sema. Hagiye kidahita. Hakuna wakati ambao uishi. Igihe cyose kizakiza. Kila wakati ukija. Kigatambuka. Unapita. Igihe kikaza. Wakati unakuja. Kigatambuka. Unapita. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Igihe cyose kizakiza kigatambuka. Kila wakati una majira yake na unapita. Igihe kizakiza. Wakati unakuja. Kigatambuka. Unapita. Mwihangane mu bihe. Vumilieni katika nyakati. Abari mu bihe by'imiruho. Walio kwa nyakati za kuchoka. Muzihangane. Vumilieni. Abari mu bihe by'ubukene. Walio nyakati za umaskini. Muzihangane. Vumilieni. Ababuraye. Wale ambao wamekosa chakula. Muzihangane. Vumilieni. Data wenyine. Mungu peke yake. Biblia yavuze ngo. Biblia imesema. Imana. Mungu. Niyo mugenga w'ibihe. Ndiye anaandaa nyakati. Kandi zimpamvu. Na tena anajua sababu. Nyakati hizo unapitia. Imana zimpamvu ibihe wabicamo. Mungu anajua kwa nini unapitia nyakati hizo. Hari umuntu tuganira ejo bundi. Kuna mtu tulizungumza juzi. Arambwira ngo se byangendeye gute. Akamuuliza kuliendaje. Ngo kwari igihe kimwe yumvishije. Kuna wakati alisikia. Nari ntangiye kuzamuka. Alikuwa ameanza kuinuka. Ngo anataye kumana kumafishi. Alikuwa ameanza kumuona. None ubu nyine kuzimye. Wakati huyu umeenda. Ndamubwira ngo ico gihe naco kiremewe. Akamwambia hata wakati unakubaliwa. Ico gihe cyari ico. Wakati huo ulikuwa huo. Iki naco ni iki. Hata huu ni huu. Kandi iki naco. Na tena huu nao. Kiremewe. Inakubaliwa. Umunsi wose urakuzamuka. Mlima kupanda. Uzombona. Utamwona. Ico naco ni ikindi gihe. Hiyo na wakati. Kandi Biblia yashemeye. Na wakati Biblia imekubali. Muzamuri biganza. Inua mikono. Hallelujah. Hallelujah. Ico gihe cyose kibaho. Wakati wote inakubalika. Mugaragaze kwihangana muri ibyo bihe. Jaribini kuvumilia. Ibibazo byawe byose ntitubizi. Shida zako zote hazijui. Ibibazo byawe byose ntitubizi. Shida zako zote hatuzijui. Waburarurira. Unaweza kuna lao kilia. Muri Zaburi hazavuga ngo. Biblia ya Zaburi inasema. Hari kurira kwararira umuntu. Inawezekana unazalia usiku. Ariko mu gitondo impundu zikavuga. Lakini asubuhi mnashangilia. Tuzi gitondo cy'Imana nimbagizo bagisaba. Hujui asubuhi ya Mungu inashangilia. Kandi Imana dufite igitondo cyiza. Na tena ukiona asubuhi njema. Igitondo kibi kiriho. Asubuhi mbaya kija. Hazabaho n'igitondo cyiza. Hata kuna kwa asubuhi njema. Igitondo cyiza kiriho. Asubuhi njema ikiwa. Hazabaho n'igitondo kibi. Kuna asubuhi mbaya. Kandi ibyo bihe byose. Tena nyakati hizo zote. Mubyihangane. Vumilieni. Hallelujah. 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 Hari kurira kwararira umuntu. Inawezekana unazalia usiku. Ariko mu gitondo impundu zikavuga. Lakini asubuhi unashangilia. Mu gitondo impundu zikavuga. Asubuhi unashangilia. Mu gitondo impundu zikavuga. Asubuhi unashangilia. Hari worarurira. Inawezekana unalala ukilia. Mu gitondo Imana yaraye ku muryango. Asubuhi Mungu amelala kwa mlango. Ikagusetsa. Alafu inakuchekesha. Muri iki gihe turimo. Kwa nyakati huu tulio. Bari mukubaho ni muze dusenga Imana. Wanasema njoni tuombe. Kugira ngo tuzigendere mu ijuru. Ili tuingie mbinguni. Hakitaba pastor na murumuna wiwe. Kuna kuja pastor na ndugu yake. Hakitaba umushumba. Kuna kuja mchungaji. N'umudiakoni. Na asha. Ariko bavuga ni muze usengera processes. Lakini wakisema kujeni tuombe kwenda majuu. N'umwana bakamukora. Hata mtoto anaje. Ico gihe naco kiremewe. Hata wakati unakubaliwa. Ico gihe naco kiremewe. Hata wakati unakubaliwa. Ico gihe tukirimo. Wakati wote tunao. Abantu kora wewe ni muze dushaka Imana. Watu wanasema tutafute Mungu. Bakumva ati bo bikozwa. Wanasikia hawawezi. Ariko ni muda tuja kuri UN. Lakini njoni twende UN. Bigakunda. Nyote mnaja. Amen. Amen. Cyane hallelujah. Hallelujah.
cyane. Haleluya, haleluya. Ibyo bihe nabyo byose birayabye. Nyakati hizo Biblia imekubali. Torero ry'Imana, kanisa la Mungu, iki gihe turimo, wakati tuliomo kiragoye, ni wakati mgumu, ni igihe gisaba gusenga, ni wakati unahitaji maombi n'amagambo make, na hata maneno machache. usigaye uganirira uwanyu, ukizungumza na ndugu yako ukagira muri mu kiganiro kimwe, unadhani mko pamoja, waje kumva ibiha bivugwa, ukisikia yanayozungumziwa ugasanga si cya kiganiro wari unapata sio yale ambayo ibintu byarakomeye, mambo yalibadilika. kandi ibyo byose tena yote Biblia yabyemeye. Biblia imekubali. Haba igihe cyo kurira, kuna wakati wa kulia n'igihe cyo guseka, na wakati wa kucheka, haba igihe cy'amagambo, wakati wa maneno, haba n'igihe cyo kuvuga, wakati wa kuzungumza. none se niba dufite ibihe bibi, kama tuko na nyakati mbaya, mbaya, ibitoro ry'Imana rigeze kumugungura, kama kanisa la Mungu limefika mbaya, tuzifatemo gute? Tujishike aje? Birasaba kwihangana, inahitaji tuvumilie n'amagambo make, na maneno machache. jambo ry'Imana rituganze. Neno la Mungu liwe nanyi. Amen. Amina.